Pomaže Bog, braćo i sestre u Hristu. Danas je nedelja, 3. maj. Ja jutros nisam išao u crkvu, bila je kiša, ali to nije bio razlog, imao sam druge obaveze. Inače, svake nedelje kući palim kandila, molim se Bogu. Ako idem u crkvu, to bude malo kasnije, oko 11-12, ako ne idem iz nekih obaveza razloga, onda to bude oko 9 ili približno kad mogu već. U pozadini čujete božanstvenu liturgiju Jovana Zlatoustog, što je meni omiljena liturgija. Razlog zašto snimam ovaj video zapis jeste, prije par mjeseci sam izbacio jedan video zapis u grupe gdje sam govorio o tome kako treba da se ide u crkvu. Upravo na taj video zapis, na te moje riječi, meni se sugeriše u ovim grupama pojedinci da ja ne treba tako da govorim ljudima, jer ja ako se snimam dobijam neku slavu za sebe, činim rukom krstnog znaka i govorim narodu Bog vas blagoslovio, a to kao može samo rukopoloženi sveštenik. Ja smatram da nisam ništa loše učinio, jer nisam ja vršio nikakve tajne vjenčanja, pričešća, ne znam čega već, krštenja vršim u Pelo, pa da mi se nešto govori, ne razumem. Druga stvar, izbacivanje slika, video zapisa, postova u ove grupe i na internetu, uopšte na YouTube, ništa nama ne daje nikakvu dobit finansijsku ili ne znam kakvu popularnost. Svako od nas vjeru doživljava na svoj način i vjera je velika koliko je velika u duši, kako je osjećam. Da li mi imali para da kupimo sebi neka malo bolja vjerske rekvizite, kladionicu, krst, ne znam, sveto pismo ili šta, ili nemamo, uzmemo nešto jeftinije, ali vjera je iz dubine duše dolazi, pa tek onda sve ostalo. Ja sam, znači, prvo što sam uradio, ručno napravio kandilo od raznog materijala, elektro i vodo i još nekih detalja, i tako da sam napravio sebi ručno kandilo. Na jednoj dasci od stare kuhinje sam uklesao Isusa Hrista, a to upravo ima ovdje na oltaru. Pa sam tek onda kupovao malo bolju kladionicu svešteničku, krst od mesinga i ne znam šta. Znači, ali sve performansi, ne znam šta da radimo, koreografije, litije, znači sve to dolazi posle ljubavi prema Bogu. Prvo dolazi ljubav, osjećaj taj, pa onda sve ostalo što činimo. Još jedna stvar, ako ja sad idem u crkvu 3 sedmice, jedno ne idem, 2, onda evo odmah ne ide u crkvu, a priča kako treba ići. Znači, nije to ništa loše, jer sveštenici, mnogi pravoslavni mirjani, ljudi koji se moli, imaju u porodici oca, majku, brata, sestru koji ne idu u crkvu, toliko se ne mole Bogu, ali oni idu i pričaju to kako treba da se moli. Mislim da mi u ovim grupama možemo da se družimo, i ako ima nešto neko da kaže, neko nekome za neki komentar ili nešto, treba to da kaže na prijateljski način ili da pita lijepo, a da mu se nešto razjasni. Ne treba nikoga da napada i mi nemamo, opet kažem, nikakve slave ovdje. Ovo je sve iz ljubavi prema Bogu. I samo da vam kaže, 2 sedmice je prošlo od Vaskrsa, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrsa, ako Bog da dočekat ćemo i Vaznesenje. Ja vas sada pozdravljam, za kraj ću vam pustiti jednu pjesmu, Bruje tiho zvučna zvona, i Bog vas blagoslovio, amen, do sljedećeg druženja. Sad ćemo knjige, ovdje imam neke da pokažem.
duhovne pjesme. Evo da se pohvalim kad kažu da slavu uzmam za sebe, da se hvalim malo kako ja čitam knjige, duhovne pjesme. Evo imamo ovdje odgovaranje na liturgiji. Nebeska liturgija. Moć posta, vrlo poučno. Sad ovo imamo malo o poštovanju mrtvih, o spominjanju umrlih. Sad imamo ovdje sve ove 3 knjigice, sve što diše, neka hvali Gospoda. Pođite u miru. I 3. knjigica, Mali pravoslavni podsjetnik. Znači ove 3 knjige, Mali pravoslavni podsjetnik, Pođite u miru i sve što diše neka hvali Gospoda. To sve govori o crkvi, o služenju, bogosluženju, o ponašanju vjernika i šta treba da znamo o vjeri. Onda imamo slavaricu jednu. Evo završena pjesma. Evo imamo kakve su ti misli, takav ti je život. Otac Tadej. Savjeti porodičnim ljudima. Ko su bogomoljci? Vladika Nikolaj. Znači neću da lažem, ja nisam sve do jedne pročitao. Većinu sam pročitao, neke nisam. Za svakog čovjeka upustva i zaveti prepadnog Serafima Saravskog, ovo nisam čitao još. O Hristu Spasitelju mala knjižica jedna. Onda imamo Uteha pravoslavnim hrišćaninu koji pati zbog gubitka bližnjih. Evo i ovo, Bog postoji, to je tačno, Bog ima, jel tako da mi vjerujemo da ima Bog. Ovo sam možda i pokazivao već knjižicu, ove 2 zajedno snimao sam. Čovjek je stvoren da večno živi, čime se umrli spasavaju. Ovo je isto neka knjigica Srce čovječije, o optimizmu. O ljubavi prema Bogu i kako je steći. Živonosni istočnik. Nema lepše vere od hrišćanske, upravo tako lijep naziv, bolji nije mogao. I evo, upravo ovdje piše, u ovoj knjizi sam pisao, to sam snimao u jednom video zapisu. Znači vidi se Hristos i ovdje imamo, ja sam pisao to na srpskom, na ruskom i na grčkom, na 3 jezika. Pomaže Bog, braćo pravoslavno, mi nikoga ne mrzimo i Bogu se volimo. I to je upravo tako. Evo, i tu imamo naravno, imamo psalteri, tropari i kondaci. Tropari i kondaci, tako da ja mogu, kad se molim ovdje, lijepo fino da se molim, a ne da tražim po grupama slavu, kako pojedini kažu. Evo i taj moj pravoslavni molitvenik, tako da ja na telefonu imam nekih 70-80 pjesama duhovne pravoslavne muzike. Recimo liturgija Jovana Zlatoustog, sat vremena, ima nekih psalama kao 136 Slavite Boga, 118 i još pojedini. Imam i jutarnju liturgiju koja traje nekih 15 minuta i znači tako negdje oko 80 pjesama. Tako da ja uz ove sve knjige, uz internet molim se Bogu, eto, i naravno idem u crkvu, nema opravdanja, ja kažem opet treba ići u crkvu i ljudi idite u crkvu, molite se Bogu.
Ja ću vam sad u stvari konačno za kraj da pustim još jednu pjesmu, dosta sam pričao, nisam neki stručan za mnogo za priču, tako do sljedećih druženja. Bog uz blagoslovije, amin. Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć. Znaš li ko ti život dao, oca, majku, brata tvog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog. Znaš li ko je umro za te na Golgoti, znaš li to? I radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to? I radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to? Znati ko to čini, ko to tako ljubi nas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. To je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas.